بصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم درس في وراليرو إن شاء الله تعالى tugenda kutandikira wetwakomye tukyali kunyukuta ABCD alif ba uta mpaka ku ya tuzimixinga tuzicyankalanya tuzijja mu bifo byazo ne tulaba oba okyasobola ozijjukira n'ogamba nti eno gundi. Naam, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tuina ain tujita ain. Tutoka ntiva mudokoli tujita ain. Then sad tujita sad tujita sad tujita sad. Sad. Then sin naganti eno sad ne sin ziva mu kifo kyekimu wansi w'amanyago aga wansi baga waggulu nosauka tip noga sin sad eno sin sad. Then tuina ta'u tujita ta'u, so si ta'u si twa'u ne ta tujita ta'u. Then tuina ain tujita tutya ain, so si aini nedda tujita ain. Naam, ainun eriso ain. Then dhwa'u tujita dhwa wansi w'amanyo teka olimiro ngamenti dhwa'u. Then ghain tujita ghain ghain tujita ghain. Fa'u twagamba nti fa'u eva ku mannyo ga waggulu nga galumye oba nga gasinkanye omumwa gwa wansi nuga fa'u. Very simple. Fa'u ena kadoti kamu waggulu tujita fa'u. Then ain yisembayo. Then fa'u wagikomezaawo fa'u. Then ain fa'u. Then sad tujita sad fa'u. Ta'u wagikomezaawo twajabye wano so kati yemu neno ta'u. Then fa'u. Then bod tujita bod, so si rwadi si dhwadi si dwadi tujita bod waggulu kulumye nga lukonye ku kisenge kya waggulu gambye nti bod. Then alifu. Then esembayo ye ra'u. Najibagamba keno ra'u efaananga zaayi nga bagisizaako akatonyize waggulu bwe katabaako eba ra'u era yemujo yeri gyomanyi ntegereka eringa zaayi nga terina katonyeze twagirabye kitegedde. Fa'u njogeddeko. Then ba'u kati mugimanyi bulungi nnyo. Then fa'u mugimanyi. Ta'u mugimanyi. Fa'u mugimanyi sekyo fa'u. Tha'u twajugirako dda tha'u twagamba eva mu kifo ekimu nga dhwa'u ne dhaali we ziva wansi w'amanyo ga waggulu nosaawo olulimiro nogamba nti tha'u so si tolumaye. Shin twajogerako dda. Then zaayi
eno zaayi bwetaba ku katonyeze eba raa'u ntegeera ng'eno okitegedde naye erina kadooti so neeba zaayi then faa'u yekoze ki yesembyeyo twajogerako dda tugiyita qaf tugiyita qa eva mabega wa lulimi lwekona ku kisenge awo woomirira mu kamiro nogamba qa nogamba qa qaf nogamba otya qaf qa si qa nga yetwagamba ngedda nedda tugamba ti qa tugiyita qaf era yemu neeno erina obutonyeze bumeka bubiri so ye qaf faa'u twajogeddeko mu video yaffe eweddeko twajogeddeko twagambye nti eva ku mannyo gawa waggulu nga gakutte ku mumwa gwa wansi nuga faa'u eyo bagita faa'u then qaf nekomawo tugita qaf dhal nayo nekomawo tugita dhal dhal then qaf tugita qaf then ain nekomawo tugita ain ain then qaf then ta'u ta si ta ta'u then qaf tugita qaf then tuina dal dha'u qaf ghain tugita ghain tugita ghain qaf nekomawo tugita qaf then kaf ziva mu kifo kimwe neno ziva mu kifo kimu so kaf kaf sometimes bagiwandiika nga bakozesa kano ka s kokka eba kaf ojagiraba inshallah mu maaso gye tulaga tugita kaf then qaf kaf faa'u layini yaffe esembayo egamba era bakuwadde kaf bakuwadde kaf ta'u kaf ain tugiyita ain kaf dha'u kaf qaf tugiyita qaf kaf then esembayo ghain tugiyita tya ghain tugiyita ghain gha tugiyita ghain kaf fa'u ain qaf ghain sad tugiyita sad qaf dod alif kaf then wano ne bazitwa nga bazitadde mu oda yazo tuyina alif ba'u ta'u tha'u jim ha'u kha'u dal dhal ra'u zai sin shin صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف tuliao tunatero mala insha Allah ta'ala nyukute mwemwe tugenda ati ku nyukute bire insha Allah ta'ala jebu jamma subhanakallahu fikum jazakumullahu khayran fi dunya wal akhir wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum everyone. This is your brother Imran, founder and creator of the Muslimica app. Alhamdulillah, after 5 years I've decided to share with you guys the journey behind Muslimica and how it's managed to get to where it's at today. For those of you who may not have heard of Muslimica, it's a platform that lets you connect with other Muslims, mainly through reciting the Quran.
So not only can you recite the Quran with anyone on the platform, but you could also share du'as, motivational quotes, reminders. You can gift one another, and so much more you can check out in your own free time.